Kiembote, wana ne Kongo, ndio yo ipange, ndio yo itoyo ne Kongo, ikulu nati nange nsamu, ya ilumbu, mkona koko dingini nanga, mkona kambi ngina ngikanda ekuma emankaka pasima banga ngikumbundu kuntima ewa ufite mona vo diambu di kanda to bobela ankaka mugana fingeni na ankaka mugana lombe mugana bobina nangi magizowa então emumamu no gizola muko ekume mono kinalauko kilakanga kuboye bayiga giza bobele mambo magizowa wengina boba mambo magizowa kwa watu gina finge yatu gina vudine yatu mambo na mona bonge mutu mambo to bobo kutomo baku sako oyivula embuta musinga kukama bo wange ntoyo ne Kongo engene Kongo na vaiga muna tuku engene Kongo na vaiga muna tuku de ngani enyo na vidi jojo tuku umwene nge mubaiga muna ye mbati mumoko ye chapatu mumoko wana vaiga embala vuidi tuku mwene bombazi kunkembe diambo kukutuka nga wele ka embala vuidi tuku kasala diambo kukuntupo kasala banza diambo eyo yitukwan nge tuku kukutuka nge nani uina nge disongele bo enjona baikili kutuku waka keme diambo kuna tukwan baikili nge disongele bo diambo kasiri kusisili kuntu wasalabanza idina plito mone ya ilumbu monope mkona koko dingina kuma tubo nge toyo mbote nge ubakembo wa kembo zulo mone bakabo kwa kukama ubu kide kama na ubuka fete mona bu mona ka divide kise yu labo vai kise minvidi ye ngola yu mgona ba kise ina yu la na ibuka mamengi ka ba kisa ngimuka emukati ye bobele mambo ma pange tuluzolo mabiala Paulo Jorge watu mkwenda kutulingana wange mbuta mutu mambo to bobe mambo ma igreja mutu nga kwema to tu kama to kwema nga kwe matwa tu ewa mono laungina mono kuputu ikalangi mo maukulito bobe mono kama to tu ka kumbazi kobo ko mutu nka kama to tu ka mokatu kuna nzonzami matwatuka maukulitwa bobe mono kuna nzonzambi matwatuka kuna nzonzambi matwatuka matwatuka kunkakago eno to bandela bwa no kuna nzonzambi matwatuka watu wasambe la kuna nzonzambi zola kwenda kunzolanga kansi mambo kabanga ngeyani ka au kazola muko kuma yani pastor kama lando kwalulendo kamona avo yani kuti nkundi nzambi kenina edina vo aupe amona vo kadiambuko wakena nkundi nzambi kinga nze ntoyo ne Kongo momo imamu kabo bilange yani mbote to kamba ntoyo ne Kongo
akembe muno kinaola kako eno toka na yugo di voa wa mam ka boba kuma tu ka oh kuma tu ka to banje kuna nzonzambi kuna nzonzambi matwa tuka wau aphangi kuna nzonzambi vo tukatuzolili jambo dinkakako tuzaya kakavo yani phangi eluzolo mabyala João Paulo o moyo keni nanga vo ufwa keni nanga tuwaka kendinga na tuwandinga ni bwene mutu o moyo keni nanga kadiambo kansi enge nakala ifuvo we atuweza za funguna atu amweni vo yebangi mambi mbote ngenda kuna pastoro ngena funguna tangu kakwenda kuna pastoro wele funguna kinga nze pastoro mwene vo engeye komono wizi funguna ne modi dikele bange empelo ze igreja katolika ko nawe na funguna mutu ngabonda yani bogele masola evo njona mutu ngabonde mutu mono inze kunzunzambi kakwiza ngelumingo musuika luiza tangu kwiza nge masola izo kubaki nge kinga nze nani ufundire nge ipadri ndio momo imama banga nge pastoro kamalandwa na wena ko wena kumfunguline yani bo nge mutu se zokwa kwina se make saka nena edile to mwena bo kanda dimbogele bo mbuta mutu mamengi matwa lute kwa kunzunzambi yana eke to yana emambi katwa banga kuna ngaka tuke yani mbote to kam iwuna bo iwuna mbote to kam kama twa tuka kumbaziko yani pastoro kamalando kabo ndio na mutu ndio na mwana kuna nzunzambi kezidi akako wange mutu povele mambo kele banga kuna winduki wa uluvuende kunge mutu ile kunyeme kola ka umbonda kaka wa unaluta ka ulumingu bo wele kuna nzonzambi wa lovuandile mambo kunzo mambo mamani isi kunanzo ngetwa mona bonkwanga ngwe nanga wiziribu kuna nzonzambi bo wenda cheku wenda kunsekuntanda kuntende khongulo wenda kunsekuntanda khongulo kuna nzonzambi bo kingandi kutu yayi mambo ngatuvandila wawo yandi uzilomba elemvu wizili kuna nzwama wizili kulomba elemvu muwonga ngakala bo watu okele awo kunzo alinda kwenda ele kambe yatu kuna nzonzambi wonga ngakala zawo ekumangi mona bonge nkwanga iwau enge pastor kamalandwa ikamba diambo di mosi uno si sasolwele ngeye kintindo bakile kifumu kuna nzonzambi kuna luwanda ikukamba bo enge kuna kitsatsa kingumba ngakala nge muivi ngakala kuna luwana kuna kitsatsa atulukele gia kuna yo izandu ye pongabi muphipa nalo bake yati ko vili kwa tiu kuna vili kwa baki yuma engeye pastor kamalanga kyo salukele banga ku kitsatsa obula ngene mutu lokale ngini lombonda yani kakale nzimbu kuna nzonzambi ngakatuke yani nga ubani kilongi ngeyo ulukembu kine nzimbu kunzunzambi tuka biblia ngina ngazawo wizukulonge ngeye idina okumina traductor kuna yonzambi kuna Branham kuna Rigini avenue de l'université muna yotangu lokala pastor Mbombo kuna yotangu 1987, 88, 89 engele traductor yelingala ngakale koko na yonzambi Rigini
una yonzo nzambi lokala ye pastoro kumbwani kutu na yotango nge ana tatunga kala we kuna kitsasi nge okala ye Eliezer ye mami ye Benezer ana tatunga kala zao ngakala kuna kitsasi yotango kuna yonzo nzambi lokala ye pastoro Mbombo lokala ye pastoro Dioka Tanguluza lokala ye pastoro Baruti Kasongo lokala ye pastoro Kalumbu lokala ye pastoro Panjwa yengi ngakala yotango kasi kidia mulikele bana kuna nzambi pastoro Mbombo ela ngakala ela malali ngakala mao tanguza kaka wizi kuna nzonza tanguza kaka kwizo kuma mugela kenena yani pasteur Mbombo kakala ivuvu ye pasteur Dioka Tanguluza ubanga kisalu ko pasteur Tanguluza bongo pasteur wa yelu mukitwa mona nitumbotiko mbote nge wenda bani kimalongi kuna nzonzambe kavanga 7 meses yani kalonga ngandi yangako veni salu ko pasteur yunka enjo na pasteur mukona longi kenina anga mukona tupe mukona yugurugeli nanga enjo na pasteur enjo na pastor kumbwani Dioka Tanguluza lubanga kala atu ayigurugele imalongi mani eni pastor Mbombo mono mbuenevo mboto ma pastor mbote lo sielonga bantwala lo sola pastor katsunda ikuma mono eni tukanyedanga ye mbotiko kadiambu ezi setunga bo eno watu lo sola nane luzola bo kavinge dio pastor kavinge pastor Mbombo ke pastor Mbombo ndi tukandedega yembo tiko vovo vanga di vanga mela ku wau enjona pastor ke sunda okele bani ka emalongi mona fuluke pastor Mbombo ole yani ka sunde pastor Mbombo enjona pastor opanga ngawiza ukaikhumbu baroza nani barezi Baruti Kasongo o pastor Baruti Kasongo yani sembake fu enjo na pastor tukala yani barke malonga yani ko ndio pastor o pakezi di nani to wa kinga nze kudeta avedi se papi mutunga asidi kumbwa yani luti wao enge pastor enge kamalondo yoyo tango mukana bani kaka nange saluti au interprete kasi elumbukie atunabayiga kunambazi bo ankwa nzimbu ezikubabe ngiyankwafuka enzo nzambe bo mamamu katuleni moja kako asidi mu etete kongolo mutamutu amona bo enjo mutu mbote tushikuntwala tokambe enzo nzambe bo ngeye emavanga mangu kamena mamboteko kunzunzambe kuiza kazitangu bike nzunzambe ankwafuka ngatwa landa ekwa kunzunzambe kuizidi yako mboto vunda yoyo itangu ngakote kuzombungei sise yana tatu ko kutsasa mami Eliezer Ebenezer autatunga waoli kulwana uzikwa utila yeni glory njona mwana yuna ngekimbevu shaumba zombu uzikwa utila tangu kotili kwaku uzigwane pastoro Lusingama kasi pastor Lusingama kakere tomazaya engatu silu yenzo nzambiko Branham engeye wizidi tangu yani pastor Lusingama ni kwalizo lunga kakala kamona enge ku Branham kitsasu tugombo ya ilumbu ndakupanike mogo napanike emalongi zunzambe kasi enge kuiza ko za kitu ke pastor ekumange ku Canada ngokala ngei nzimga kala pabo enge wenda ku Canada watu ngakala ukitsasa ati kuiza anka kuto ndio muntu yani kukarafu udifu kwa kitsasa yani kutu nzimu zabo keneza watu kile tuka kitsasa kuna yonzambi yaka ati kili kulande ngebo futa nzimbu zao
enge tumeza kwako tintindu ufutire izo nzimbo kitindu ubakile kifumu kuna nzo nzambe lumbuke nkaka nge wizirivo aya mono mukona ngena kuna Canada atubo no wa ikuma wa pastor lu endio pastor lu singama tutomo boy tanzika ndi tukala zemboteko wange sikwenda ku Canada mboto kale kwa mboto lo sola yani pastor lu singama to setunga bantwala mbote yatu wa sola nani kasale pastor kwa ekwa watu ngatu kugitsasa nangabon luba esimanga esi mare tournar ka bobanga amona boy kumange kudingala ko kelo elongla pastor lusinga mamuna kikongo tanzika muna kiputu wa unzo nzambi vili fuluki mayima luba ba zairensi retornado wange mukana longi muna dingala mona bo mboti ya sala mutu dinga asidi kumba kumukati ngidiaka vili kabe ate kakapolo sikhomba watu ngakalao kuna kitasa iuna ngalutile ngidiaka venge yokudeta pastor barusi kakabanga kuna kitasa baruti kasongo ikudeta kakabanga kutasa ngidiaka ikudeta ngabanga nge pastor lusi ngamba ikatuka wele bangi nzonzame nkaka kuna Petra ngoro tangu zibaki kifumu kuna nzonzambe ndio pangi yeto osala kuna nzonzambi ye Alex Mambi yenge losala kuna nzonzambi kuna nzonzambi ngalo kuna yo Branham wili koti senkanda nga misala idina nge okitukile ngeye atwefuka mukulande ni nangengeye tango eti kulande kuna esifuka ngeye Anise Marku Bubara Yembala Antonio winango bo primo wako akubandike moko mukena teke nange brustura kuna Congo Brazzaville mubaka eni nange nzimbo mukena futi eni nange kwafuka emyonkanda mi Branham akele nata ku Congo Brazzaville mukena teke eni nange Congo Brazzaville nge mubaka eni nange nzimbo izo nzimbo kala tuki kukitsaze ndio pange akumbala Antonio mukena babe nange kwafuka mukena futi eni nange nzimbo ndambu inge bakili kifumu kwa kuna nzonzambi kuna iyo nzonzambi ewangeye mukona popilu ninangabo mutamutu kuna nzwako ngeye ukala ye mwana nketo kumbwani Rosita kawako esidi bundu akembe vo enjona mutu nangi nketo musimama Esperance mutu mbote kansi nketo olemba kasi etoko diani mutu embi etoko mukona bangi nangi mambo mapila epila kuna nzo Rosita kiadi kuna nzwaku ngaka kalave kuna nzwaku ngaka sasukila Rosita 17 ano dizoti wana kimamba mabanga kuna nzo Rosita oenda kukitsasa Rosita wele kuna kitsasa kidia mukakele banga kuna kitsasa kidia ngadi banga kuna nzwa Rosita kidia ngadi banga me bibisha bibisha 17 bibisha kidia ngadi banga kuna nzwa ko bibisha mugivula ngina enleko bibisha onketo yaka wotina kidia mukakatini engodi bibisha mama mukazemo engodi bibisha kakwenda wale kambe ngudiani mama mdia kama lufunu mukugivula ngina mugivula ngini nanga
e bibishe yaka otina bo mamu kakatina malufunwa e waye ni mama Esperança lo vandile mama vedi bule Rosita e wa Rosita mwana ni sasu kili kunanzo yani unsasu ele kidiamu kakabudile Rosita lo vanda vo atuwezi di administrateur ezi vo kemambu vo mama Esperança doge vedi tute mwana kidiamu kakabange ni Rosita kangeko ukele paika yani kangeko mukivula ngina ewaye ni mwana wenda kugitsasa kidiamu ngakendele kugitsasa nzeve mukana siviki unange ndio mutu mambo kotaboba koma twatuka una nzonzambi yakuma twatuka watu kalanga usambila ngao watu wonga kumwe mutu nkwalulendo uli nangengeye nakambe diambu ngebo diambu dibanga mene bwengeye so wenda kuna nzonzambi wele tele yatu kuna nzonzambi buko yandi kutu kuna tende kongolo bo yandi kutu uneti kuna tende kongolo yandi kutu wisi kukambe yimo mambo ya yi mambo kisi kukamba pasi bo nzonzambi ya zayabo injona mutu mbi ngeuli nangi mutu embote unu pemono musasu langini na ayenge votina enketo kamona vweni Rosita kambonda kaka akukanga benge Rosita kawako wao mukugivula ngini na Hortense nge usopisa ko Mauricio Ndombele nge usopisa autirikala mukugivula ngini na autirikale kiadi wao Rosita zola itoko osopisa kuzola wange zola ngivuele yani Rosita nge monanga nitwani wakuna nitwani mbele monanga kuna nitwani foko mona mbele ko mugivula ngina ngezola ngeye kuma enolo monavo yani nani kumwani kutuko yani kama loando yisantu mama Esperança ditu mukindi uli nieme Rosita kulaka kambonda kaka kidiamu kaka bange yani lubaki ni mwana lutukiri mwana kuna kitsasa kidiamu kaka kende kuna kitsasa izeko vombela enda kusiku na kitsasa katuzeko mama kuti kizole moboba ku mama wakizemo ko kasi tuyivule zola ngeko sope ndio mwana ngeko monanga ombote keni nanga dimbu monange munitwani ndibu dembele kizeko tuyivule ka yani zola kutubani ke emvuto kasi makulu to kukamba tokale pange nke tokale banko kilistala kuna presidencia kumbani titi otine oenda kuphutu muna tango president Eduardo Santos titi kuna president ngakele sadila otina oenda kuphutu kidiamu ngambanga yani kidiamu ngambanga mukujivula ngina nkamalando ngeo utawina nge yana aku afiti bokele yatu vo enda finge yatu Eliezer kutu bokele vo zoga de mutu emono Gloria kutu vo cala tua boca escuta que tu a falar mwana kalunzeko kalunzeko
kaze atu nze vo mukona sivikilo na kazi ke lukamba e bulukembi nakakote mupata mukona diekeli nange yatu kalu vingi liko bo mutu katuke konda keza yenkela kiza bonde di enjona bulu mana lumana esi patu fiti simbenkele lo bona dio bulu ekyo bulu bo no kalumani isiko yola ibu kidi wadi bu kidi engolo se baika yemvidi se ba se baiki koko kati mono mukwena koko dingini nanga bonzebo wange pastor ma wele kuna Estados Unidos lueka kuna Estados Unidos changu zezi bo mutu bunge kuzewu ku Brazil ngakala ku Estados Unidos ngakala bo changu zezi bo kimamo bo mavutu kila Pedro fuidi 80 anos ngakala zao fuidi bo kimamo ngei na butuka bo tangu mbakidi changu zemanu eze papa mavutu kila Pedro yebwa muno mutu kansi nini ya uzuku kuchemaza matu ya mumalu wange kuna wele kuna viaje kunatanga nketu wangu ko tangu yao kulukaka nini ya wele kuna Brazil nini wele kuna Estados Unidos nini wele kuna window nini wani nini nani keli nango kongeye nani keli nango kongeye wangele wele bwile ko Estados Unidos vo kuna Brazil wele bwile nge kusuku na suku bwile nge kumavo manu mavutu kila Pedro bwide fuidi enge mutu bwidi wao nini nyato kusiange mazi matu ya mumalu nge mutu nge ukamba uko watu kamonoko wao enketu wako kuna kaludi yako kakota yako kuna kaludi yako nini ya kala inkuntuala vonketu kuna nzonza mkakuize fiti babe kalo lutukile kalo kina baki enketu wako enge mutu kalo nangadi ya muna kaludi yako enketu wako kakota moko nini na kala inkuntuala na wenda kuna Estados Unidos nini na wenda ngayani na wenda kuna Brazil nini na natangi koko kwa kutu akumboka po tens que deixar aquele nome, isso é difamação, porque ela já é casada. Não. O marido dela está em Portugal. O marido com quem ela fez filho está em Portugal. E eles têm um filho júnior. Se estou a mentir, a irmã que me chamou de Newcastle, porque difamação, ela é casada. A irmã me mentiu. A irmã que chamou de Newcastle me mentiu, porque membros da igreja estão a chamar. As pessoas que trabalham com o Camalando estão a chamar. Eu não bebi para inventar toda essa história. Pastor Camalando, eu vou te trazer provas. O pai do Ginho, que é o marido da Nininha, está em Portugal. Sempre que ele vai a Angola para recuperar a mulher dele, é o pastor Camalando que se mete lá. Porque não pode. Mas ela vive naquela casa onde o pastor Camalando arranjou, ou comprou para ela. Não é verdade, pastor Camalando? A Rosita, o que aconteceu com a Rosita? Ela não estava grávida? De quê? Então, se eu estou a mentir, as mamães da igreja que contam essa história, é como a que tem mesmo a monanga, é tu foca tu moeno com eto, a que tu monamo a monanga.
Quando uma menina está grávida, às vezes homens não vê, não entende. Mas as damas vê. E a mamãe Esperança quis matar a Rosita, que cresceu na casa do pastor Kamalandwa. Por quê? Ela não estava grávida? De quê? Pergunto eu, o pastor Kamalandwa, dá-me a resposta. Quer provas? Então, Zola, que você que casou-se com o Coso, você que anda a ver o corpo dela, ela tem fato? Não, eu não estou a acusar ninguém. Então, você que vai contar nas pessoas. Eu sei que vocês estão a lutar, fazer tratamento para fazer filhos, né? Pronto. É monotoine Congo, ninguém toine Congo, nagabaika. Neten Samu. Wizidien Samu. Nzevo. Pastor Kamalandwa. Akukama. Pastor Kamalandwa. No, musibata. Yandi. Musi. Akukama vonge. Musi sari uni nangenge. Yanka akutuvo. Vatadiaku. Musi mbusu uni nangenge. Oh. Yandi. Kazairesi kobo. No. Musibata kwa nikeni nanga. Panyani kutu yakala. Akupanika ekumbu ze kanda diago baba. Zeko kwechirizo kasi ya. Akupanika kumbu sediago musilulendo keni nange ya. Yeleke ko yakala akupanika kumbu zawo kasi. Mono toine Kongo ngeni nanga. Elumke unu baba yi ivudi rifioti. Singiza kutele zenkaka. Loto masala. Que bote quiero.